Ubalekani? Sengiyavela sangibiza macele. Ubalekani? Uma sister yamazi. Ngibalekani? Ngithi uma sister yamazi. La isikhona kwabani manje? Wami. Kukwakho. Yeah. My brother wena ngathi yasikolozela yasazi ngobani mhlawumbe. Anginazi, la ngake nginibuza ukuthi ngani nobani. Hey le ngathi yadlala le. Mina kalitshela tamunaka. Mina kalitshela tamunaka. Lendlu yakhe kanjani? Ikai koloi yethesi. Ikai. Okwakho uyirexisha my brother. Ngitona kadasi yamunaka. Umfowenu wena ubulawe yini mhlawumbe? Siswami kunjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila nami siswami. Bengicela nje uxelela ama-viewers wethu ukuthi igama lakho ubani and wawe usibhalele la namhlanje. Bele monnaka. O bile a bona gore tenda a itsamaya botse. A bute ya motshware botse mo tendeng. A ba ile ke motho le reng o tshabile ditšhelete tse gae. A ba ile reng o tsena ntong wa ipolaya. Wa nshiela lengwana. Ka khumana lengwalo lengwadile gore dilo tša ka moka e be dilo tša bana baka. So bana ba dutse fase, bana a ba sa tsena sekolo. Ke a tlhophega ka bana. Yena a re tsebe gore o tsene mo kae ka baka la ditšhelete o tshabile le ditšhelete. Ke na le 1 year ke tsenile ke epere so. A ona le motho wa nthusang o iwane. So re nyakana le yena nna le bana re ya swakela. Mo re rutse ka metseng re rutse ga botlhoko. So be ke gopela Josi ba skopo e tlo nthusha. O re nyakane le yena ka re ke gala a tshabile o tshabile le dikolong. Dilo ka moka le fala hae a re na selo. Kae ke bile bitse ka re le to bona ka montung gore o jwang. A re na selo re phela ga botlhoko. No re fula le mo strateng re rekisa ditamatisi. Ka baka la re jone o tsamaile dilo tša abuti wa hae. Re nyakana le yena re go ke le bitse gore le to re thusa re nyakane le yena. Ka rena le bana ba ka re phela ga botlhoko. Okay mama, mangathi ngiya understand kahle ngithi ngifuna nama-viewers wethu eJozi Bioscope understand as much as I understand. Mawusibhalela uthe wena indoda yakho umuntu obeka nethenda ngoba usisho manje. Yebo. And then ubani usame bekamncedisa should bekancedisa ngefinance ngento zama-finance lapho ezemali kahle kahle. Yeah. And then wenzeni wathatha imali yendoda yakho yonke. Thatha yonke le mimoto yonke. Manje last sibe singena ngabantu bathi manje sibazosikipha endlini bafunile indlu. Ekibutshisa ro why udiyela jwale. Ba re o semo o re tšhelete ke tša abuti wa hae. Rena a re a tshwarela o tshwanetse re be di-street kit re di strateng le bana. Bele se gore di nthuse gore bana ke ba se ke be ya ba di-street kit. Nna le bana ke re dula ga botse no nthusa re khumane semi a re sherele ga bonyane fela. So okay mama indoda yakho yena ibulawe yini? Uthe wenzeni uyihengile indaba yawuthi usemi asamphathela lakhe phezu kwamabhizinisi. Sanibona. Uye lo. Oh my brother unjani? Uye lo usemo udla imali Ngavele. Kwenzakalani la? Uye lo wayithenga imali yandoda yami. Kwenzakalani la? Wait, yehlisani moya. My brother uyamazi my. Kwenzakalani la? My brother, ngicela Mr. Jones bring this guy this side because this. Uye wayidla imali yabantwana bami. Uye. Simina ngcono. Simon makuthe. Oh, ubalekani? Sengiyavela sangibiza macele. Ubalekani? Uma sister yamazi. Ngibalekani? Ngithi uma sister yamazi. Akasibulele wantsiba. Uma sister uyamazi na my brother. Wantsiba, bulela nje le keribe uyihutle kwantonga ke. Uyihutle kwantonga ke ruru ngaka tshela tsa buti wa. Sithi moya my sithi moya. Uyihutle kwantonga ke. No kitile phela kitile no. Ku butshari ko to ufithe. My brother. Ku butshari tsa tshila u fitha. Le fitile le tsa tshila u today. Umazi kanjani my sister? Awukhona ubulela nje. Today awukhona ubulela. Phela manje ucabanga sidlala la. Udoma umshado lo muntu. And then ugcina nini ukumcheka wena mhlawumbe? For in. Ubhuti wakho uphi yena manje? Today for in. Sithi moya ubhuti wakho uphi? Today for in. Yeah. Lo bhuti wakho wamthatha uphi? Mbuza ukuthi no ungitshelile ngifuna uva ngawe uphi ubhuti wakho? washiya. Wanishiya? Waya wena Le federal yakhe asuti mara ditshela tsowa dikaka. Why ungcwabeni wakhe mhlawumbe? Federal ngasuti. Why ungayanga? Ngakhawatha iCovid angisho. Wakawethe iCovid. Yangalela ukuthi ngisuke. Awuna COVID mo ubuthuba di drugs. Ube uphi wena? Bo uphi wena? Bengikhona. Kuphi? Ekhaya. Ekhaya? Kukwabani la my brother? La isikhona kwabani manje? Wami. Kukwakho? Yeah. My brother wena ngathi yasikolozela yasazi ngobani mhlawumbe? Anginazi, la ngake nginibuza ukuthi ngani nobani. Kukwakho la. Impilo yakho imnandi wena.
imali uyithathephi imali zokuthi kube nje le bahiri ba patela wena Ye- ke nyaka tšhelete ya rent kwamele ibe Ke nyaka njani tšhelete ya rent he le ngathi iyadlala le ke nyaka ditšhelete tsa monako ke nyaka ditšhelete tsa le monako ndlu yakhe kanjani sisomcela uze cela uze ngapha le ndlu yakhe kanjani my brother uyithathephi imali ekwahle le ndlu Mfowethu mina ngithanda Mr Johnson Bulela, Ama iphakamile. inheritance wami. Uthatha Ama inheritance wami. owathathephi my brother? lawa zekimi ngemfanelo ke kahle nyaka tšhelete undersigned on whichever ke nyaka Asuka tšhelete kuba ngashona la ubhuta ngisho bana ba ka sokola ka lebaka Wakuthola kwakho. bana ba ka sokola Wakuthola Ufile uthini wena sibani? ufile ini ke Uthini nyaka mawuthi wakuthola kwakho? ufile ini akakutholanga yena Okwakho bekuyikuphi? Okwakho bekuyikuphi mhlawumbe? ikai koloi ya test ikai Okwakho bekuyikuphi my brother? ikare o irekisitše wena Okwakho bekuyikuphi my brother? ke tone ka test ya monaka Njama ngithanda ukukhuluma nomuntu othula, ngiyakhuluma wena uyathula. Xa ngithi islimo, mhlawumbe ngiyathula la. mamela Ngiyathula wena ufuna ungimamela ngiculi. angisho sashonela Waye emngcwabeni wena wemntwana Washona okushona. la. Ngikhona kwemncabeni. Why? ngabazi Maso diva- So. Ngenxa yokuthi ngikhawathile nganda COVID. Imali sesifika kanjani from kuwe? one province to another. Mamela my brother ngize. Why after federal wafola? After federal wena wafola? Mina ngazi ukuthi wena my brother. After federal wafola? Uthathe imali. rimwalile kala buna wena wafola Umfowenu uthola ithenda ngithi. Wena bungena. Yes. Wagaya wena isipani. Ngoba yena enenkinga nezincwadi vela kusiyinkinga sifundanga sonke emhlabeni. Wena ngoba ugelezile usilemunyana for uphinde ube dom ngoba uthathela abantu imali. Ngoba wena ugelezile ukwazi izincwadi ukwazi ifinance. Washaya incwadi imali kamfowenu wayitransfera ku account yakho No, Usile awuthi receive a stipend every month sokunakekela yena nokondla ingane and whatsoever. ikai tšhelete ya wena ikai Tender it's a moy pay la yonke tšhelete ya wena ikai yini Ufile yela kusile. Ufile yona- Ngizange sikwazi ukuthola elinye ithanda. Anikwazanga ngithole ngithenda. Yes, we Umfowenu did. wena ubulawe yini mhlawumbe? Khai lapho. Wena ubunethenda wait ithenda bebhale ama natural causes manje mina. wait awutshele mina my o rile wena o bona ko strate o rile ke sa to sokola ka o rekisa ditaba dieka tšhelete nka se bone ka o gopela gore tlhoko le yeti ko e rekisa ko rua ke a ke re bosanya ke tsana mo ke tlele mapodisa ba bana a ke re ke tsane mo le mapodisa ba bana o ke re ke my tsane brother bana singene ba lapha ba mara di sizongakuhloniphi singene kwakho yazi Mr John ngicela nihambe naye please check this guy please check him that side Why man thuma mina manje? ya ngifuna ukuthuma wena amanzi angithi wena ngothume kahle ukwakho musisi kwakho la I think uzoba ngcono makuya wena uyolanda wena amanzi ngoba wenza ngathi thina sizilimi mama umela because uyasidelela lo uyasidelela lo ngifuna ukuchazela ukuthi kahle kahle why mawufika mama beka naye le moto le kole ye ke yona ya mogala ba kae e be di le 3 two yona e tsamaile yes o na le test mara mhlola lena bafethu o na le test e nngwe e tsamaile test e blue So ke manje- bona e rekisa ke rile ke ba botho ba manje bang. wena mama ngoba so uyasokola manje uyahlupheka yena mayibona nje ukubona izifu ya nothing o mputse lentswe la go tlhaka lela ke rekisa ditamati a mpotsa lentswe la gore ke sa tlo rekisa ditamati ka mmotsa ka gore motho o idiama modimo ta o bona a re go to hell le modimo wa gago imagine ka rena ka re ga o na taba a tlhakana lela sunday ke epere seaparo ke ye ke rekeng a re seaparo se toba sa gaia ka baka la gore o bolaile boti waka ka re today boti a lena o buile kwana le motse banna no bantu abadala nani lapha emakhaya mangabe unenkinga efana naleyo because i-situation kamama yazi yangithatha and ngivisa ubuhlungu ukuthi angeke ukuthi umuntu eshone ushonile umuntu wena ngumfowenu niyigazi eli-1 and nifumana ithenda nobabili waye ningakhulisa ibhizinisi nonke nibe right ifamily ibe right abantwana bakabhuti wakho ufila kanjani manje abantwana bababhuti wakho mase belamba befa indlala behamba bedayisa amatomato beyazi kakuhle ukuthi ubaba wabo bekasebenze saphila and bekaney'mali zakhe Mengabe unenkinga nawe mfethu ngicela usibhalele mama ngiyacela ngoba uMr Jones usabhizi lapho sobanikeza nje ixesha nyana bedile naye mangabe aka cooperate lo sizodila naye ngicela ungilindela Mr Jones Mr G how many minutes do you need Jones are you still working on him are you still busy ngathi they are still busy guys Mr Jones and Mr G they are still busy are you ready to come I'm sorry Mzisenda bring this guy over here Mzisenda Usure tukhuluma nama usure tu cooperate ukhuluma into engifuna uyiva but guys you are not on terms ukuthi manifika ningihlalise kahle ningivusele nani kwenzakalani ngemali kuyami zakho property no anginandaba iproperty yakho akusi property yakho imali kabhuti wakho msilesi uready ukhuluma nami ungitshela ukuthi kwenzakalani ngemali kabhuti wakho
Mr. Jones, take him back. Mr. Jones, take him back. He's not Today ready. I'll go No, he's not ready. Today I'll go to Take him back. Take him back. Today I'll go to play. Kwenzakale nje amakhulume. I'm best. Awusitshele lento esifuna ukuyiva. My brother ukhulume nathi. I falsified my payment method and I changed it to my potential concerning imali eziphumile insurance claim and whatsoever. Oh, when uslem usebenzisa ubuslem bakho for into is wrong. Usela uthi No, usebenzisa maruthini ngeingane zikamfowenu umfethu ezilambayo. Manje uyabona lo mfazi ubhizi udayisa amatamato neingane zikamfowenu. Eyazi ukuthi ubaba wale ingane benemali grand bekasebenza ufile kanjani wena ngalezo zinto? That's case. Ngeyakho le mali yenze yonke lento. Uproud wena ngaleyo nto. La ngasebenzisa amafunds kaBhutwana. Usimpilo nje. Uthini ke ngempilo yakhe wena uthini ngaye mase kashona uzingane ekhaya mhlawumbe. abutho wanhlanhla uthi awuzingane ekhaya uthi wanhlanhla kodwa ulo akufuna kethakathakane cabanga ubuka lo mama bekanje umfazi kwamfeni uThixo ngisasilile bekayilento mayethathwa bekanje ngisasilile abuthi ngisasilile no ungizwa mangithini ebuthoka kodwa ukuthi ungiphasa ukuthi kibanna bahawu kibanna ba wena ungadile ka mobuthi ya uthi ukufethi yile wena ufile ka uplay ka lebaka la hawu ujile ditshektsali kole ya disewe bathetela hile ke ya phisa ka kuwena futhi senzani singenzani wena bantu Mr. G please wantoyela mama ngiunderstand uyakuphezulu lethi umoya my brother senzeni manje cabanga ukwenza njengamanje thina silande imali zikamfowenu cha nalo muzi lo siyawuthatha wantoyela buthi No, singathola isolution ukuthi njami ngicela ukukhuluma into efakathi uyabona sidlala inja wena utholekele ubalethi amapholisa wena whatever that I have. not whatever that you have you need to take out yonke le mali sicela nje amaphepha nje sicela amaphepha arikhona litabona awafoja sifuna wona lawo awafoja amaphepha akhona hayo lo imali listing hayo ayo cabanga ngisenze kanjani Ama original payment out method. abonisa ukuthi uyisebenzisile vele le mali kubuthero utokhumala lithaka jawo abonisa ukuthi receive and iyabonisa ukuthi receive imali amount yemali nangithi so my brother when you happy ngalento eyenzakalayo manje sithi abantu umbona ukuthi useyinhlungu bona liliyethu buka icathulo bona lisokisi buka amakawusa uhappy ngosisi ufaka amakawusa manje this make you happy utlewa tshara diteki ka moka tsa buthi wawo nonke yasobola ake safana lo apara mustrate Bagcoka kanjani size 8 angagcoki size 8. my brother into ezosenza manje my brother angithi uthi receive lento yonke isegameni lakho ngicela iproof izosilandela epolice station manje sekuthatha likhala athonisa ngisho. hayi mfana mina ngiyandaba all I wanted ukuthi wena ungitshele ukuthi imali kaBhuti wakho uyithathile and now that I know that uyithathile kwamele uyejele Mr. Jones ngicela sifaya naye lo Mr. G please let's check this guy we are going with you asambe wena asambe ngathi yakholoza Mr. G athi nibambe lo ngkholozayo nibambe lo ngkholozayo yini ngathi yakholoza uphuma uthi epolice nawe wena uyashithanda